bismillahi irrahmani irrahim darsu capanɗe joyi e jeɗɗaɓo on darsu nooga ɓon e nder kasu subuhatun hiɗen e sengoɗorol capanɗe jeɗɗi e go'o hella fayda dow wa yuqalu aydan hino wi'ane ɓeeɗo sirkeɓe kadi ɓe wonɓe wiide goɗɗo heeferɗata si tawi himo juulude ma mo ittude zakka ma ko nandi e ɗum si o wi'i la ilaha illallah. wa yuqalu aydan hiɓe no wi'ane kadi alladina ɓen harraqahum ɓe sunnuno aliyun seydina aliya bun abi talib ɓen ɓe aliya sunnuno radiallahu anhu o sunnirɓe dinnaari yiite kulluhum kala e maɓɓe ɓen sunnanoɓe yadda'una al islama hiɓe nodditora l'islamu wonde ko ɓe julɓe wahum ɓen min ashabi aliyi ko jeyaɓe wondiɓe aliya wa ta'allamu l-ilma ɓe andinike gandal min as-sahabati immode sahabaɓe ɓen walakin kon i'taqadu ɓe fiɗino fi aliyin e aliya mislal itiqadi sifa finde fiɗande nden fi yusufa e yusufa wa samsana e o wiyeteɗo samsana wa amsalihima e ko nande ɓeɗo ɗiɗo fa kayfa ko honno ajma as-sahabatu ko honno sahaba ɓen fottiri ala qatlihim e hoore wargol ɓeeɗo wa kufrihim e heeferɗugol maɓɓe atazunnuna e onon ɓeeɗo silkaɓe hiɗon sikka anna sahabata no sahaba ɓen yukaffiruna almuslimina ɓe heeferɗina julɓe ɓen o am tazunnuna ka hiɗon sikka al itiqada fi tajin fiɓagol e o wiyeteɗo tajin wa amsalihi e sifaɓe makko hiɗon sikka fiɓagol e on ɗon laaya duru lorrata wal itiqada fi aliyin fiɓagol e ali bun abi talib ka yukaffiru heeferɗina hiɗon sikkude fiɓagol e goɗɗo gomo wona aliya ɗum ɗon na hunde fiɓagol e aliya kan ɗum ɗon wona ko heeferɗinta goɗɗo o wa yuqalu aydan ɓe wiyane kadi banu ubaydin alqadahi ngol ɗo leñol wiyetego banu ubaydin alqadahi ɓeɗo alladina ɓe malakul magriba ɓen ardinoɓe ɓe hendi hella Europe hella hirnangue ɗum ko hella Europe wa misra e misra ɗum ko Égypte ɓe hendinoɓe ndiɗo leydi fi zamani banil abbas e zamanu banil abbas kulluhum ɓeɗo fof yashhaduna ɓe seedi an la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah wa yadda'una al islama ɓeɗo fof no nodditora wonde ko ɓe julɓe hiɓe nodditora l'islam wa yusalluna al jum'ata hiɓe juula julde juma wal jama'ata e julde jama falamma azharu tuma nde ɓe feññinno mukhalafata shari'ati tuma nde ɓe feññinno lundagol saria l'islam fi asiya e piiji duna manano fihi ɗin piiji ɗi ɓe feññinle koko woori konko enen wonɗen e muɗum immodde sirkuji ajma al ulama karama koɓɓen fof fottani ala kufrin e hewre heefordugol maɓɓe wa italihim e haɓugol ɓe wa anna biladahum no leydi maɓɓe nin biladu harbin ko leydi hare wa gazahum almuslimuna julɓe ɓen haɓiɓe hastastan qaduhu haa ɓe jappi haa ɓe hettiti ma bi aydihim konkone e juuɗe maɓɓe min buldanil muslimina immodde e leyɗe julɓe ɓen fof hetti junngo maɓɓe wa yuqalu aydan no wi'e kadi ida kana al awwaluna so tawi laatike adiɓɓen lam yakfuru ɓe heeferɗiraali illa si wona annahum no kamɓe jama'uɓe hawtodiri bayna shirki hakkunde sirku wa takdibi rasuli e fennugol nelaɗo wal qur'an e alqur'ana wa inkaril ba'thi e yeddugol ummital wa gayri dhalika e ko hina ɗum ɗo si tawi ɓe heeferɗira saabu waɗugol maɓɓe ɗum ɗo haray fama ma'anal baadi haray ko honɗum woni ma'ana ngal dambugal alladi ngal zakara al ulama ngal karama koɓɓen janti fi kulli madhabin e kala madhabuji immodde madhabuji karama koɓɓen fopp maɓɓe no janti ɓe wi ɗon baabu dambugal hukmul murtaddi
ñaawore neɗɗo murtuɗo wo huwa ko woni neɗɗo murtaddu almuslimu ko julɗo alladi on yakfuru yeddowo o heeferɗa ba'da islamihi ɓaawo naatugol makko l'islam karama koɓɓe zakaru ɓe janti anwa an noneji kasiratan ɗuuɗuɗi kullu naw'in kala noone minha e nder ɗindi ɓe janti yukaffiru hino heeferɗina wa yuhillu damal rajuli no dagina ƴiiƴan on neɗɗo waɗɗo ɗum wa malahu e jawdi makko hatta annahum hano kañum karama koɓɓe zakaruɓe janti asiya a piiji yasiratan seeɗaji inda man fa'alaha sanga yani e on takko on huwuɗo ngal ɗon gollal misla sifa kalimatin konngol yadkuruha ngol neɗɗo jantoto bi lisani ka ɗengal makko duna qalbihi ko wori ka ɓernde makko aw kalimatin ma konngol yadkurunaha ngol ɓe jantoto ala wajhil mazhi e mbaadi mantugol walla iɗi e fijindaaru darren ɗo toon ɗo kadi karama komin maaki way ɓaalu aydan ɓeeɗo sirkaɓe hiɓe wi'ane kadi ɓe jaabe nokku kaɓe wiyata ɗon minen meɗen gomɗini Allah meɗen anndi darngal no woodi meɗen anndi wonde nelaaɗo ko Muhammadu ko nelaaɗo Allah meɗen anndi meɗen ho gongini meɗen gongini men gongini way qaalu aydan ɓeyno wiyane kadi alladina ɓen harraqahum ɓe sunnuno ali bun abi talib radiallahu anhu o sunnirɓe dinnaari yiite kullum kala maɓɓe yadda'una no ndenditara l'islam wahum ɓen min ashabi ali ko jeyaɓe wondiɓe ali wa ta'allamu l'ilma min as-sahaba ɓe andini gande ɓe jangi juuɗe sahaba ɓen walakin kono i'tagadu ɓe fiɓi fi aliyin e aliya ɓe fiɓi e aliya bun abi talibi radiallahu anhu mislal itigade sifa fimde fiɓan nden fi yusuf e yusuf wa samsan e samsan wa amsalihima e ko nande ɓeɗo fa kayfa ko honno ajma as-sahabatu ko honno sahaba ɓen fottiri ala qatlihim e hoore wargol ɓeɗo wa kufrin e heeferɗugol maɓɓe atadunnuna e onon sirka ɗen hiɗon sikka anna sahabata wonde sahaba ɓen yukaffiruna almuslimina ɓe heeferɗina julɓe ɓen ɓe fiɓoto julɗo ko keefeero e fiwotako ɗum am tadunnuna kayɗon sikka anna al itigada wonde no fiɓagol fi taajin e taaji wa amsalihi e sifaɓe makko hiɗon sikkude fiɓagol on ɗo laaduru lorta wal itigada fi aliyin tawa fiɓagol e ali bun abi talib radiallahu anhu yolaɗo nokko yu kaffir heferɗinayi ɗum ɗon haqqille jaɓata ɗum ko honɗum faanda ɗo kadi ka wi ɗon hino wi'e kadi wonde ɓenɓe aliya sunni ɓiɓɓe abi talibi on o jumla mo jannguɗen ɗo ɗum ɗo ko jaababuye immorde e jaababuye nayaɓo immorde ko ɓe heferaɓe jaabete gomɗi e laatike ɗe ɗo ɓe seydina aliya sunni ɗo ɓe seydina aliya bun abi talib ɓeɗo sunni ɓe laatino hiɓe nodditara wonde kamɓe kadi koɓe julɓe hiɓe andino immodde sahabaɓe ɓen wondude koɓe tawi kon ko sahaba ɓen ɓe woni janngude junngo mum ɗum haɗaali ɓe ñaawgol heeferaako e hoore maɓɓe ɓe sunnira kadi yiite fii honɗum ɓe sunnira yiite fii honɗum ɓe ari ɓe tawi aliya ɓe yenni aliya wonde ko reweteeɗo ko an woni on ko sifa ɗum kadi ɓeeɗo yimɓe wonɓe rewde wona samsan ma yusuf e ko nande ɗum ko sifa ɗum ɓen kadi fiɓi e mum ko wiyeteɗo noon samsan ma yusuf mi annda hunde e ƴissa makko ɗum ɗon mi annda ko hon boni samsan mi annda ko hon boni yusuf hawnaaki hara
ko rewetenoɓe walɗiɓe mana yimɓe rewetenoɓe fewndo o cheikhujo men Mouhammadou bin Abdoul Wahhab hara hewnaji ɓe ɗiɗo Shamsane e ko nande ɗum ko qaburuji wonanoɗi rewede fewndo ɗon. Donc ko honno sahabaɓen fottirta e hoore warugol ɓeeɗo wiiɓe aliya ko kanko woni reweteɗon, ko honno sahabaɓen fottirta warugol ɓeeɗo kayɗo sikka wonde sahaba ɗon sikka wonde sahabaɓen fottana yoɓe ware tawade daganoki yoɓe ware heferaɓen fottana yoɓe heferɗina ɓeeɗo ɓe jogui to koɓe heferaɓe taɓe wona heferaɓe. ɗum ɗo newata koni few tahi ɗon sikka wonde si goɗɗo fiɓike wonde aliya yani woɓɓe fiɓike si goɗɗo fiɓike e goɗɗo go'o mo valeur mum hewta sahabajo no yani heferɗinta. si goɗɗo jogitike reweteɗo mo valeur mum hewta sahabajo ɗum lorrata. kono fiɓugol wonde sahabajo ko reweteɗo heferɗina won ɗum o faandi yewtugol ɗon. si tawi mi faami ko o faandi yewtugol ngol e ndeɗo toɓɓere ko ɓe sirkaɓe wi ɓaawo ga wonde ko waɗi heferaɓe makka ɓen ɗon ɓe heferɗini yani ɓen ɗon ɓe heferɗi fewndo nelaɗo ko addi ɗum ko tawde ɓe hoolaki kamɓe ɓe hoolaki Qur'an ɓe hoolaki nelaɗo ɓe hoolaki darngal no woodi hiɓe fenna alqur'ana ko ɗum waɗi menen noon meɗen seedi wonde ala reweteɗo ko hina Allah Muhammad ko nelaɗo Allah meɗen ñiiɓa e julde meɗen itta zakka ko honno waɗirton men heferaɓe negoyi awa ko jaababuyeji maɓɓe ɗi wona limtede ɗo mo wi'i la ilaha illallahu hara kanko gasi hara hay o waɗay goɗɗum goo ko ɗiɗo o ruppirte yeetoɗamo la ilaha illallahu nafata si on tigi addi ko bonnata la ilaha illallahu hiɗon andi hay yimɓe ɓe nafi ɓen ɓe innay awa waɗa kiiɗo nafi ko hunde kaari waɗa on ko hunde kaari ayi aali hay yimɓe nawnayɓe ɓen nawnare gastrique ma nawnare pali ɓe toganayɓe piijigo ɓe inna awa mino leccikin kono hunde kaare a ñamata hunde kaare la ilaha illallahu nafay kono haray waɗaji ɗum ɗinno toon si tawi a huuwi ɗin waɗaji ɗon haray nafata. joni noon ko yeetagol ɓe awa si ɓe dallinori wonde mo wi'i la ilaha illallah o heferɗintake hay so o fiɓike goɗɗum goo leetimo awa ko honno aliya bun abi talib sunnirno yimɓe juulayɓe janga kadi jungo sahabaɓe ɓe itta zakka ɓe hoora ko fiyon ɗum aliya sunniri ɓen samtumi ɓe wonde aliya ko reweteɗo awa onon kadi ko on fodduɓe e sunnede donc hara min ko ɗum woni komi faandi ɗo komi faami e ko karama konjo kon faandi ɗo yewtugol en wonde si tawi fiɓagol e goɗɗo heferɗinta rewda e waɗa goɗɗo wasaayi to hakkunde mum Allah heferɗinta ko honno aliya sunniri ɓeeɗo ka en wi'ay wonde aliya tooñuɓe o sunni ɓe bonnere maɓɓe nen tawi hewtaka sukkal koɓe warire oye sahaba ɓen fof fottantade ware Abdullah ibn Abbas tigi ko yetti e an ko wonde konngol makko no are mum wonde ko wi wonde a wari fodduɓe warede kono haanirama ka lekki ka sunniraɓe yiite wo yahi ha kamɓe tigi ɓe ari ɓe inni kamɓe sunne kan sunnanoɓen ɓe wi wo menen nen hoolike ko an tigi noon woni Allah ja fiyon no hiɗa sunnirde men yiite ñen nelaɗoɗe maki sunnirta yiite gen si wona lettirta yiite si wona jomiraɗo yiite e ja ko an tigi woni Allah ɓeemdaɓe sunna sahaba ɓen fof fottanayi ɗeɗo ko fodde ɓe sunnede ta wona heferaɓe oye sahaba ɓen fof fottanayi ɗe ko heferaɓe ta wona heferaɓe oye enenon joni awa hiɗon sikka wonde si goɗɗo fiɓike e aliya o heferɗay mo fiɓike aliya ko reweteɗo heferɗay joni goɗɗo sahabajo fan fiɗama e mum o neɗɗo fiɓike e sahabajo ɓan o heferɗi komo fiɓike komo wona sahabajo ron kata heferdude oye
amin toɓɓere hikkinden ɗon kadi wa yuqalu aidan ɓe wiyane kadi onon ɓe wonɓe wiide minen meɗen seedi Allah ko reweteɗo meɗen seedi Muhammad ko nelaɗo Allah meɗen juula meɗen itta zakka meɗen hoora minen ko on waɗirton min heferaɗo wona ɓe ɓuura sankoɓe Makka negoyi wa yuqalu aidan hiɓe wiyane kadi banu ubaydin alqidahi banu ubaydi alqidahi alladina ɓe malakul magriba ɓe hendinoɓe hella magribi laamiɓe toon ɓeɗo kadi qissa maɓɓe mi anda ɓeɗo kadi mi anda qissa maɓɓe komi andi fi mum ko ɗum wolata komi wo anda ko minna mi anda alladina ɓe malakul magriba ɓe hendinoɓe magribi wa misra Égypte wiyete misra ɗum ko sanga hombo ɓe ardinoɓe hendi ndi leydi ha ɓe ardi fi zamani ko e zamane banil abbas e zamane banil abbas kulluhum kala ɓe ɗo wonnoɓe hella Égypte ɗo ha Europe yashhaduna an la ilaha illa llah wa anna muhammada rasulullahi ɓe no seedino wonde ala reweteɗo koyna Allah muhammad ko nelaɗo Allah wa yadda'una al islama ɓe fo no nodditora l'islam wa yusalluna al jum'ata hiɓe juula juma wal jama'ata e jama falamma adharu tumande ɓe feññinno mukhalafata shari'at lundagol sharia on fi asiya'a e piiji ɗin piiji ɗi ɓe feññinle ɓe lundi sharia dunama nahano fihi koko woori enen ko wonɗen kon e mu'um ajma al muslimuna julɓe ɓen fottani ala kufrihim e hoore heforɗugol maɓɓe wa qitalihim e heɓugol ɓe julɓe ɓen fottani wa anna biladahum no leydi maɓɓe nin biladu harbin ko leydi hare wa gazahum al muslimuna gaza ko haɓugol waɗa hare julɓe ɓen haɓi ɓe hatta stanqadu ha julɓe ɓen hettiti ma bi aydihim konko woni e juuɗe maɓɓe min buldani muslimina immodde e leyɗe julɓe ɓen nde toɓɓere kadi ɓe no wiyane kadi ko jaababuye jooɓa wonni e nder jaababuye koɓe fulde e jaabeɓe ɓe hino wiyane kadi karama koɓɓen fof fottanno heforɗugol ngol wiyane wiyetengol bani ubaydin alqida ɓen hendinoɓe magribi ɗum ko e hella magribi ɗum ko hella Europe fu hirnangue e misra ɓe foppu laatino hiɓe seedi wonde ala retere koyna Allah muhammad ko nelaɗo Allah hiɓe juula juma hiɓe juula julde jama hiɓe nodditora wonde koɓe julɓe ko won tun kamɓe fii hiɓe seedi ko Allah rewete muhammad ko nelaɗo Allah hiɓe juula juma ɓe juula julde jama hiɓe hoora sumayi ɗum haɗani karama koɓe ɓe ñaawa julɓe ɓe ñaawa e hoore maɓɓe wonde koɓe murtuɓe sanga hombo sanga ɓe feññinno lundagol julɓe ɓen e piiji ɗi tawata hara hewta tawhid ɓe feññini lundagol julɓe ɓen e piiji go'o ɓe lundi julɓe ɓen e piiji go'o ha sahaba ɓen yani julɓe ɓen hawtodiri ɓe haɓi ɓe hetti juuɗe maɓɓe kala ko wonno kon e juuɗe maɓɓe mo leyde julɓe ɓen si tawi no hakkata harano mo wii la ilaha illallah o heferɗata ɓaawa ɗum ɓeeɗo kadi julɓe ɓen fof fottata no wonna ɓeeɗo ko heferaɓe ka ko wonno mi faamiɗo kadi toujours ko ruttugol ɓe wiyaɓe wonde mo minen meɗen seedi ala rete koyna Allah muhammad kono Allah meɗen waɗa ko ɗum ɗo kadi ɓe fodde jaabeede a ɓeeɗo kan no waɗayno ɗum kono ɓe heferɗinano onon kada ko on heferaɓe wa yuqalu aydan no wiye kadi ida kana al awwaluna si tawi laatike aranɓe ɓen lam yakfuru ɓe heferɗiraɗe illa annahum si wona kamɓe jama'u ɓe hawtidiri bayna shirki hakkude shirque wa takdibi rasuli e fennugol nelaɗo wal qur'an e fennugol alqur'an wa inkari ba'thi e yeddugol ummital ɓaawo mayde wa gayri dalika e koyna ɗum ɗo si tawi woni ɓe heferɗiraɗi si wona ɗum ɗo fama ma'na al ba'd haray ko honɗum woni mana dambugal alladi ngal zakarahu l ulama'u ngal karama koɓe janti fi kulli madhabin e kala laawol kala madhabe nder madhabuji ɗin hiɓe janti baabu hukumul murtaddi dambugal ñaawore neɗɗo murtuɗo wa huwa koni on murtaddu al muslimu alladi ko on julɗo yakfuru heferɗo ba'da islamihi ɓaawo jeddilagol makko summa refi zakaru kamɓen kañum karama koɓɓen ɓe janti e nder
defte maɓɓe ɗen anwa an noneji kafirte ɗuuɗuɗi kullu naw in kala none min ha e ɗin noneji yakfuru no heferɗina neɗɗo on woyo hillu damu rajuli no dagina ƴiiƴal ngol ko maale jawdi makko hatta annahum hano karma koɓɓen zakaruɓe janti asiya a piiji yasiratin seeɗaji inda man fa'alaha sanga on huuɗo ɗum mithlu sifa kalimatan konngol yadkuruha bilisanihi ngol neɗɗo jantoto ka ɗengal makko duna qalbihi ko wori ɓernde makko aw kalimatin ma konngol yadkuruha ngol on tigi jantoto ala wajhi misahi walla iɗi e mbaadi mantugol ma campugol e fijidaro almazhu ko campi la'iɓe fijida waɗugol samakala haysi ko samakala on tigi woniri simi faandi ko karma koɓɓen faandi ɗo kadi o koko Mouhammad bin Salih Sami on yewtude yeeso ɗo wonde ɗum ɗo kadi ko jaababuyo jeega boni no mofti oɗo jaababuyo wonde no adiɓe ɓen ɓe heeferɗirani si wona ko tawi kon ɓe hawtodiri hakkude heeferako e sirku e fendugol nelaɗo yeddugol immitagol si tawi ɗum kono woniri haray ko honɗum woni joni awa ma'ana ko karma koɓɓen watta e nder dendagal defte fiqaɗen fof hiɓe janti babum hukumul murtadde si a daari ka mulakhasa yiyay hay ka arisala nder ton si a daari ka mulakhasa fiqi sa defte fiqɗuɗen fof minhajul mu'min fof minhajul muslim fof no waɗiri dambugal fi murtu ɗo mo waɗi ɗum o heeferɗi nawaɓe ɗum islam firfeɗe l'islam siko ɗin piiji joni si tawi goɗɗo naati l'islam wi la ilaha illallah o heeferɗata haray ko honɗum woni nafoore ngal ɗo dambugal waɗangal kala noone immodde e noneji ɗiɓe jantotoɗin ton ko heeferɗinayɗi haa ɓe janti piiji seeɗaji wonde mo waɗi ɗum mo wooli ɗum hay ka hunduko makko wona mo yenni Allah ma o yenni nelaɗo ma o jalfiti alqur'ana ma o jali jalɗen ko heeferɗini hay siko e sama kala o woni si tawi no hara heeferɗugol heɓotako si wona on tigi mooɓi dendangal ko heeferɗinta kon o waɗi ɗum fof o yeddi dargal o yeddi nelaɗo o yeddi woodede Allah o yeddi o heeferɗatano harayno nafoore ala ko karma koɓɓe waɗi ko ngal ɗo dambugal ka defte maɓɓe babul hukumul murtadde ay nafoore ala ko waɗana ko ɗum addi ɗum ɗo waɗe ko ɓatawde no woodi yimɓe goo waɗay ɗe ko bonnata la ilaha illallah maɓɓe on ko ɗum waɗi dambugal ngal waɗa nder ton yo Allah hawmi e sawaaba haray hawnaki tawa ɗum noon rekki faamude moƴƴe haray nafoore ala heɓade moƴƴe en turgal so Allah ɓeyden faaminde wallahu a'lam